थाना नाय तंखा गुलागाटी बाजारो तांगाय हिंगे मानि गोबांबा बायजांनाय आनसोला मानि गोबांबा बायजांनाय जों नक बारा सोलायनो नाय तंगो आनि सोरायनि बागै नक मासेना नाय तंखा हिंगे आबोनि बागै फैन रक बायजांनाय तंगो हिंगे टिउब बाल्ब रक बायजांनाय तंगो हिंगे बाल्टी रक नकनि गोबांबा नांमानि मानि रक बायना तंगो हिंगे आबोनि बागै न थां तंलायो आनि सोरायबाय लाइटार रक बायना नाय तंगो लाइटार abo hor mo chana bagay abo hingke ani scooty bura khajak scooty hingke bono servicing rok khaijak ya balugui tongkha tang hingke ang nogo mangsi scooty chalokno nangya akoi ang hingke ba samung nangthaya ta hingke tabukhe bara thana ma naikha hingke ba kisa nokni hasalangkha hingke duty bo hasalangkha hingke thangnani laisunani bagui nai bono kaham korongkhe tona nangan bala bagui obokhe nokni joto nangmani da borthi henteng nini jesa pano henteng mani rok kuti nati manui je nangmani bebak dabai kha hingke tabuk thana simni baki bini ke finally thang tonglai kha bufa tata bye bye thang lai kha ri logi sok bai diri sibike jalai kha angal ka bol ka जों दाते नखौ का नि चराइनो बो स्कुलो तुनै तै बनो स्कुलो तुनै पाइखेसे जों नकबाराव फायो फाइमानि आगुलो आं साइजों न नकनि सामं खलाइमा तंखा तांgai हिंके आनि लगे सं बिनि सामंगो हने थाङै मा पाइफियोका आंखे अमहाइमां आनिखे कपाल हाइमाया जतो जागा बथानि साइजों मामं सामं मा खायो आखाइ पुरा हनो कस्तखे सामं मा खाइसोगो आं हिंके नक रगनि सामंग खाइमां ताबोखे अंkorok suitcase rok ori rok akorok dai tongkha godrej rok tubuliya tangai hingke bara nok rogo bisalai mani kotor tubunai je heleng nai no tubukha hingke o kisa tate ono ri rok sagana hne obosimi no tui phaisio ri danani bagui tei kunule tubuliya hingke bebak no paikha tabo bisna rok akorok bokhe no paikha bebak setup khaibai kya hingke tabo khe bisna rok buprawi akoi tongo bisna bo kaisa no tubusio kotor tui phega obono nangkha ke boro no khorok tam thulai ana hanai obono tui phega hingke wan sugui tongo folding bed kaisa paina wan hane ulo khoroksa thudrop single bed ko heleng te te khlai nai mani rok rakanani belai kheno bejal nangjago ang oroni oro thanani abon bagai mani rok bisi tubuna muchungya hingke kobong rok bo katal no pai tubusio nokni kobong rok no tubuliya nokbo nangana hanai hingke oroni bagai hingke chung khorokni si tongnai ba ani chiraibai ang simi je hingke buphaba waisa usu si phaya nangnai hingke kwnai no pai tubugrakha ulo nangkhe ba ta si pai tubuo na taba apatot ni bagai duita bai no choligrana hine duita no tui phekya tabo hingke noganti setup khai tongo tabo noganti paikha hingke floor clean khaikha hingke pura complete finishing sinai hingke jotono setup khaibai kya oro khe mosla ra korok tonbai kha hingke yangkhe joto utensils manai mamui songjoknai rok jotono tonbai kha tei koekta tongkho iko borokno bokhok rokno akorokno tolao khe sajok tonbai sinai hingke samung paimani agulo tabuk se time manchio tui rok tugui akoinai hingke ang nokni khum tugui phaima tongo hingke obono kisa kairi sinai nogo top klaijak tongmani charta plastic ni hingke obono ang tugui phekya o jaga kainai hinai hingke o khum obono tamsang tamje gulap no obono hingke omo kisi sa haino habai nangkha hingke no thangnai ja hingke aboni bagai o jaga kwbangma tongo hingke ba ang tugui phekya abo kairenai tabo nogo nok khungsa khaikha hingke khum rok koekta tongna nango hingke sa naikhobo hingke aboni bagai ang tugui phaimani hingke ba episode rok ani channel katal khungkhe ano please subscribe khairodi tai like share comment khaina bo tapok di hingke nor bahai nangjak bai kha kisa sabai di do hingke nor bahai malai phine ta kaisa next vlog till then tata bye bye take care.